Santrik Ulber uba Samuel Hasha ubadi Presiden ke All Meghalaya Kickboxing Association Kilawan Capua ke Selong Press Club Badringkat kisanggut kena elekai kickboxing kejela ban penkup buram yaki hakaba kila yokur jingjob nakalumpung elekai jangka Asian Pacific Open International Kickboxing Championship lalong ngadu ka Arpsoptrik urempang aja punrio hadu Arpsoptrik rempang aja punrio hari Indonesia hakanong ba Bali. Kalau kau sana na ayo yo dari terakhir pelari lah semua hari ini pelakar ku berdoa ini dari lembah juga ku bakal yang beli ni lapor super sanjang saya sempat hamne hari bayi Juni dan hari ini start ni wan penting pada ya kai kawa nak kalian juga All Meghalaya Kickboxing Association kilawan ra ya kaburong nak minta kari hi barakoi kari India banyak jalla Meghalaya juni barakoi je milalai bansi menta hagane ka Asian Pacific Open International Kickboxing Championship kawalalong hapo Bali hapo Indonesia nanu ka arko sautarik haduka arko tratarik te nakalen ka jong ka angka nila yalam ye kini kihna kibala select bat kibala yo ya ka gold medal su napo national championship kabala long shen hapo kanomba Orissa nila jit sanmut ki players namne napo jalla Meghalaya ban represent ya ka India bat ya ka jalla juni ita ilong banengkong emigrate nong sub shiphousna sub junior K1 light R2 kg category i layo ya gold medals Ozaneka nong sub khat arsnam sub junior K1 light R5 kg category gold medals but Banchailin Grace Masharin khat arsnam junior K1 light 45 kg category silver medals but Biona Kharmujai Khandai Stem senior K1 light 47 kg category bronze medals but Mewan Pendap Marpan Khandru Stem junior low kick 57 kg category silver medals dekini ki khna ki kila lagai ha ketika Asian Pacific Open Kickboxing Championship di ngai khublai kapang bat ngai congratulate ya kini ki players ki jongi ki bala wan ra shisha ya kaburong nak benta ka ri India ki barokoi bat nak benta ka jing sarong nak benta ka jalla Meghalaya ka ba i ki jongi te ka jingla ka jongi ban wan ra ya kini ki medals bat ni ka burong nak benta ka ri India kalong lembah kajing tresitom kajongki kaba kila practice mid labats ni shwa banlai shati shapo kaneka Asian Pacific International Kickboxing Championship but kajing la kajongki ban ya kapor ban train ya lade rengkat batnya hante hapo apar selong shwa banlai ni prepare ya kaneka jinglek kajongi kumba ar banai ti kajing lekayo kamde ka basok namar ba kare ka international te khinget hak ba yedi bat kajing la ka jongki kalong ba kamsong hakta kajing jorong ne kajing lengkot ho ki khna player ki jongi ki dong ki balengkot ki ba khamrit bru andre shibenta kadon ka advantage shibenta kadon ha ka disadvantage namar ba ki khna pharang wat nama baki yakendo bat napo Philippines napo Canada name napo New Zealand ki yakendo napo Indonesia andre ki kena jongi ki Khamsted kandiat nama baki Khamsted bat ki la ban phet chane jete te ki la ban simpon ni rukha ki por kata kade ka jing la ka jongi te our His Excellency Honorable Governor of Meghalaya, we give a big thanks and we pray for you, sir,
thank you so much for your support and contribution for our players to make this event a successful and memorable one. And our players brought glory to our country by winning 2 gold medals, 2 silver, and 1 bronze. Dengan I public pangro Honorable Cabinet Minister Shri Methodius Pikhar ibala support bala contribute na kunta kaneka Asian Pacific Championship ikikna jungi. Na I public pangro Honorable MLA of Ranikor Constituency Pak Pius Marwai bala support bala contribute na kunta ikikna jungi. Dengan I public pangro our respected SP of Shillong, Shri Bebek Sim, bala contribute but support nak mentah kini kena lekai kini. I public pangro Shri Kersham Marwin, bala support but bala contribute nak mentah kini kena lekai kini banlet seti siapa Indonesia. I public pangro kikmi parents yang kini kena. Kibala support nak kini kesan kajongki kibala contribute nak mentah kajong kajing sab banlet seti siapa Indonesia. Nah, I public pang ni kikmi kikpa but waying Hasan jom kini kena i karok away. A big thanks for our honorable Chief Minister of Meghalaya, Shri Conrad K. Sangma. Thank you so much, sir, for your support and contribution from time to time to all Meghalaya Kickboxing Association and to our players to make this a day a memorable one for our country, India, and for the state of Meghalaya. By bringing glory to our India and to our state of Meghalaya, our students they win and brought medals, 2 gold medals and 2 silvers and 1 bronze. This is a big achievement of our fighters and a big achievement of our state also and our country India also from the Asian Pacific International Kickboxing Championship. Ki school ki bapel ki kena ki lay de na galeng jong school ki la support kuble shibun na minta ki school ki kena ki jong ki la lay dengan ai kuble kerpangro ya ki perlo perjor ki bala support ini na koi kapor but kham tam ya ka all Meghalaya Kickboxing Association hi bar koi but ya ka membership ki badon ha kene ka all Meghalaya Kickboxing Association de na galeng ka jong ai kuble kerpangro या फिर की मीडिया की लावान की संगत के प्लेयर्स नागालैंड जोंगी कंठे की दन साउमन बात इवे इशिंग्राम ते सब जूनियर की दन आरमुत जूनियर इवे बात सीनियर सब जूनियर आरमुत बात सीनियर इवे ते की लोंग संगत बार नागालैंड का जल्ला कजमी Andri kidon kari India barokoi ngidon kumbasi pemut nomor kidon kiba nangte napo Orissa ro sanut kishingram kiba leman yeshimata te barok total kelong shipomut Andri kiba yo gold medals manwanra ya kari India di barokoi ka ki kelong southly ka gold medals southly ka silver medals but partly ka bronze medals kita ki kejin warna borong ki kena jong kari India na mentagari hi barokoi